Ukona ban ngita ka Thok Nath kana to chal ke English. Okay, aywa ala Thok Nath ke English bukon right in Kenya bang wag baga gorba na ko yan ka lo yan ka leria no ko biya ko langat. Okay. Chana men to ko na na mengo to ke English chana to ke English na mengo nama D F F G H O P Q R S T U V W X Y Z. Okay. Now tatona chol ke dia chol ke A B C D E F G H I J aywa A B C D E ala bran ka kwen chale A B aywa name ngo kaname C kanamo D kamo kuje miyo E okay kaname F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. okay namala janang KZ anta kwen ba kwen ka ja ko mugura no batok bajang ay gwa same te ala michi nang A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ban mugur je bu kwen te bangat name ba nang a katungna nam ba nang ba name ngusha da name ngu ba nang fa ala F yale F okay chit ke binang fa name chala fa chit ke ngu name ngu chala man gor F O U R chala 4 okay kan name F O G 4 okay chala man el go frog okay so ala F chala binang fa okay bijanang ni fa name chala ga ala G ga ka tungna kana me chale ha chikamo gor han okay and sometimes di gor na han kana me chale I she he but chale I ka to kwen but binang I yemen nan temi chale nan I kene and chale di chale in and chinan ga banang I ka to kwen chale di I but yo men nang je yo ka to binang banang I okay kana me bien chale J ka to English banang da manang me cha nang J chale ja good chet ka ngu chet ke judge chet ke June chet ke July chet ke junior nge yana junior rama queen jen okay chale junior senior cheta gadwo je senior jin junior mujdal we junior kaje chena ala queen jen yo me yen yana mujo bai cholo senior ba cholo ngu ba cholo junior jen ala mu dit nyana chol ke no aywa name chale ke ka to English but then chale ka to na ka okay name chale la ka to na al ka to ngane to English name chale m ka to English but chale ma ka to ngane ka to na name chale na chale n ka to English name o ka to ka wani chale o but chale o ko kon jenen la wi de la tum ka ba cholo o okay name pa name ne chale fa name chale fa name chale pa ka tuk dang pa name chale fa okay name chale pa che people okay people nge je much people kana people okay wana name Q okay Q
chit ke quiet jo rana bin na me ra ka tuk lin chala de ka tuk nat ka to ko chala ar ka tuk nor chala de chala ra kana me chala de s nang ge sa ba nang is na me ngo e ti ka tuk lin chala ta ka tuk nat okay ala to dan mi shenga ja buriyetin gor ka to ko en bugutir bi ga tiya kan dia okay na me chala ngo you do to ran cha cholo you chala de chala wu na me wu okay ka to ka wan de nang ha bane de wu na me ngo e v chi b v ya ala to go v valley va chi ba va valley where valley vein aywa gor ba ingi chi ben but vein chi bo na me valley village where village v village chike village nange kana mon okay na me actually w wa katung na me actually x samda la nange k okay chere ke q na me actually ya la y na me actually z ke za ka kon okay titi mi chira na ngayo den ko kon ko wakati ko ken te ba gwar yo gwa mena okay chana na min nyok minen kona okay man da dien gwa semen ba ko gwar yo ko biya ko ngach te ga te gwa mena okay na me ka to kwa ne te de shal ke domestic animal domestic animal ka leiri ken leishin leitin shin shal ke leishin okay kan leishin shal ke de domestic animal ka le ngane ka leishin le duar shal ke wala na bana ra ke pidin no wala ta ra ke domestic animal me chai jogo no na gor domestic animal ki gor leishin men yam tar me le na me chalde kan na me chale di me to gwa the mene chane camel goat good den ram ke sheep okay to kon ke dog okay to kon ke muda dien donkey ngu to kon ke muda dien bone de kon chale de oras yok torok to kon ke cat good titi tinen kon kati de kon te ba commercial ke pig ane kuje pig good kundur right now chi konen tinen kon to ba ma chala ke domestic animal leimu leitin cheng me cha kon ti de te leitin cheng ngo bu kon shula de cow camel goat sheep dog donkey horse cat pig okay katung na dio yang jamel del bow ram juk mul juk torok nyau ke kundu teti chala ke lei shin mi chai ti jenta mi ti chiri ti no ngaji lei shin ngaji domestic animal because you list because you got okay we start with cow camel goat sheep dog donkey horse cat pig chal ke kedi ka tu english domestic animal dia chal ke domestic animal mu chal ke yes domestic animal so domestic animal ka leitin ching ne ka leitin ching okay leishing akene kon ga nentene chi kon ga yo ngaji no ba ko gor ka tung na te nyok ko bia ko kula ngat okay chana ben gwa me leishing
mena kala de man ya mangu le chen ka Thok Nath le chen man ya mangu ka Thok Nath yang rawde le chen juk torok juk torok juk torok mana dien nyao mana dien del to kon ka del mi bo to kon ka del mi roam de dang ro mu do dien ka le chen mul mu do dien ka le chen kundur mu do dien oro ci kon la den ci juk toroko malaben la deka leaching la deka juk good juk alemu ka leaching tato tem de den de yana tim cha banjo mu diora kundur jatin yang juk torok nyao del mibo del miram mul kundur juk tato chala kede chala ke elation ke domestic animal mul jatin elation so diti rama ka widun ko bana bentine yo chana kamentut bana wo kat ko kiende chal ke tishali wild animal ke latin content cheng ne in cheng dor chal ke wild animals ke latin cheng ne lay tin cheng dor latin cheng dor chal ke wild animal always okay remember that latin cheng dor shall ke wild animal chana kamalat kenyam to kon commercially lion to kon commercially tiger to kon commercially elephant good elephant to kon commercially mishal ke monkey yeah to kon ke monkey to kon kamuda dien mishal ke zebra to kon ka mishal ke aina okay to kon kamuda dien me de cholede amuda dien mukuya remember kundur chale pik leishing anjan leishing hippopotamus le la chenga yere jan to kon to pokien to ngwana long la yana ngulu damo loin tiger ngulu damo good elephant ngulu damo bor monkey ngulu damo go zebra ngulu damo mul doar menande kon ke mul cheng chale donkey ai na ngulu damo yak ai wa ken to ngwan kok to kokien titini chale ke wild animal ke le doar okay rabbit bo le de chole doar ba ka jan bola e ped rabbit bo la cheng bone but gente ga le tikente ga wala animal de kon chol no e wala animal bo so return de rande rekangai ken de tene pankien kati ci ko dan ngi ka bana nyogo wo kam da dien mi ben yo de gwa same bana right kati la ji ka clear mi ti ka clear te ga chon wan te ba gar pin de rande rekan gwa same te ga chon wan te ka clear mi ci ka clear la teacher la ya jogo no la ke
de randere ka ngach men yam men gor kono gwaze me ba ka gor te ka mishal ke na mengu ye na mengu na mengu na mengu na mengu gwaze me ke de ti tinen kon ka ti gor kano de randere ka ngach to kon amna dien gwaze men ya titin tinen kon ka ti na me chale chalk na me chale pen na me chale pencil na me chale duster na me chale book na me chale ruler ta kon ngam da dien be de kon cholbo be de rano de je bo de ngach no ruler gor ke je initial ke exercise bo de kon gor exercise book no what the many an exercise book man gori ke je much linga je exercise book man gori ke je book man kwen ke je ke class na man cha goro re chan je tung nya chok ka tung na chwale chok pen le de galam ki pen di chol bonu chere dungor ka pencil lu galam dia duster ngu shoes book ngu bukono chol book ruler ngu ke exercise book ngu book gora chalo book gora okay to deran dere ka gor ko dere jangaj der do dan dere ka kwen ga dere ka ngaj okay guru mi chikana moni ano dere ka ngaj mi chikona ngaj ke ti e chikodan nge ka ke atem de dien mo gor de kona ngaj tin mi chaji ti kwa semen go chogo ngulu de mobile aru e chok okay mi la gor kana ga ja ka blackboard ki ka whiteboard to kon ke pen ngu much pen e galam ti kon ke pencil e galam dia ti kon ke duster chut la chut ko ma ti kon ko book ti kon ke ruler ti kon ke exercise book ti tini ka ti la nge ka klat ka brand ba ka ngach gurno de ti bi ka ngach okay ka tung na chana chia manara chia manara ngayen ka alaji mara do okay ban je to gwa da na ko gwa ya sure return to bukon ka lat gwa da me okay chana to kamanyam te mensual ke family good jichen chola ke family okay ramanyam father ngudu good Charlie baba da ke baba de ai jogo father ngudu baba da ke baba de rawde mother angu mama da ke mama father baba du ke de cholo bur ke gwar tong na de mother de cholo mama da ke mar kandang ro tuk ala grandmother ludu na mando ala mamadu take a man mulinge mamadu take a man babadu ba chole di grandmother garam go nian okay number 4 go nian huh watoin watoin ku mamadu watoin yo mi to yo belu njo ha mi nian nak okay grandmother amandong okay ngwan dien
a grandfather. Okay? Grandfather, ang ulo mo? Good, Guandong. Guandong. Guan babadu, a gudong. Guan mamadu, a gudong. Shall Guandong, okay? Grandfather. Ukon ka diedian guasamo. Tekon ka diedian. Temishali uncle. Uncle ang ulo mo? Uncle Neru. Bishole Nara. Kie Gualen. Take care, okay? Kato ko ay na mada kendangro. Michi that is my uncle. Don't do laro uncle Nara Kie Gualen, okay? Me mama te kadaman bishole mo bishole uncle. Kami babadu te kadaman bishole di uncle, okay? Kan dia chole kedi chole ke uncle. Mama bi gore bi ngat. Tukon kamuda dian me bukon ngai gwa bakalian. No. Na me uncle Nara Kie Gualen, okay? Kamu shale hunt. Auntie, away do. Why the ke ma len. Rawra ti letka. Me mamadu te kanyimana be cholungu ma len. Kami ababadu te kanyimana chit kanyamara buga cholungu nuku. Why nuku. Okay? Chol ke hunt. Auntie awaidu kie molen kanangro buga chol kanangro, okay? Auntie awaidu kie molen. Mishi nyiman mamadu jabin bichol auntie. Mishi the she nyiman babadu jabin bichol auntie, okay? Bakelin. Baro dian gwasa me. Tokon ka brother. Brother angulu damo. Yes, the mar. Okay? Brother Damar. Kabadag dian. Sister. Sister rangulo damo. Yes, sister. Enyi mar. No. Michi ngaje gwano no chike ngaje to dara jilwa ka long gwata dana guru jeno butong nath kana tuging lig bija ngach. Wana kabang mandien. To kon ke baby. Baby yangu got me taught. Okay? That is my little brother. That is my little baby. Titi katong na tidera andere ka ngach mugur jeno buto ko ayne biya ngach. Tichana kwenti wale gur jeno brand broda kebe ka gwa. Gwa me ti de cha gor. No. Wa gur jeno bishie moro bikalat. Dear, chawo shie moro latke jicheng dun. Tishale family ke jichen. Mutual ke relative. Dio je mekeninga. Relative wadu, okay? Kiran markudu. But I could joke on many Ramadan and Marian many kalat. Okay? Many kalat kana to. Go to diala gure bagangai. Totone biji kete gure je bika kwen bika ngat. Ta biaka ngayen dia. Commissioner antero de ngeka toga ka father babada, mother mamada, grandmother mandong, grandfather guadong, uncle nara kia gualen, auntie waida kia malen, brother damar, sister nyimar, baby ganmito. Okay? Tell actual ke nephew ganimar kia gadamo. I want to talk to the thin Thok Nath. Run me charge ti no ti mene kalat gore jeno brand brother ya leka agwa ko bi kula ngach ano de na de ken kuine de so gore jeno brand brother ya leka ka ngai kwen ka tok ingli kan Thok Nath ti me cha gor gwas me gor banyo ko minwa ga kaya ti de cha lely day of the week kinin doka, okay? Okay. Day of the week. Okay.
before te me cha lar gwa da man go ra ban ma ya ke kenyam gor je bin mo ngat na me ngo okay okay mnyam me cha ne listen liang ye jo listening okay liang listen linga we speak right me right gori read kwen okay listen linga speak right me right gori read good kwen kiti mishikanen gorje no brodu kore alika okay kiti mishikanen gorje okay kamuna ma be ngaji listen lord ganu linga ay jo listen linga cha jo speak right ne cha jo right gori cha jo read kwen and then to kon kamisha teacher ke activity chakanen kanga activity ka let tin ledi okay misha watu kon ke class activity Bruno watu kon ka ngwak tibu kon ka lat re clear no tibu kon ka la re clear tibu gor okay can those activity tibu kon ko gor te ka de cha gor bi angat wa da me to kon ka misha le on ngulu demo okay and me na tu okay let's say okay tell me then okay chana me men gor na na okay ani buji na me okay chana men gor na chan je men ke bo na mo ngu na mo a tarbet ke table you call it table and table kana mo cha we on okay chana dur mo la gwa da me take a munta on the table okay kemi chi kon mo de nyoko gwar gwa da me okay chi kala de me chana ku le na okay okay and then chi kon bla gwa da me so already under the table neme tengu te on the table okay kemi tena man nyoko gorne na okay ala de me anya gornyo nena and then tena me tela go the mene chet wide no chale behind okay okay kemi chena me teta gorne na anya ga gorne okay tena nyo gorne na and then chena me kana la gwada me chebe la gwada me ne chale front mete nyam dorka front gwada me ne okay front chena menta te nyam de chale front an bidi kamera te nyam chale ba chale front okay kama chena ma gor gwada me ne bu gora bi ne chena ma kevin ne okay then nama de chole de in na amitre dorka okay inside the cup me a box bonne a she box you tour katem rede ba chole inside the book but mite ni al ba chole on me de pinda under mite gwada me a front to tono goro jeno de ran de kangat mite dor she tour bi goro bi ngaji nono iti very important mangi na okay ona to Thok Nath te we dorka okay we dora okay under pin dora okay behind jok jok dora ko te behind there jok dora don't they lal nyam dora ban but nyam dora jene front and nyam dora okay nyam okay dora in ray dora kedi gorbono ji dora la cha dor cha la re you meet by choling in okay we done with this thing
and then bana work the day of the week there under go there ka ngai so to dia ti gur jeno brand ba ka gor ko brand ba to ko mo ba ko la ngai ka run che bi da dar ne awa ono ngulu dam bi ngai under ngulu dam mo bi ngai bi anya ngulu dam bi ngai fo ono ngulu dam mo to ti dia brand lele brand ka ngai okay took on the day of the week okay day of the week ka tung na ngulu dam mo ke nin joka okay okay day of the week taken care lot days okay days of the week okay chana min lel no bas day of the week week a joke okay week a joke ala week roade a joke day kamu kenin titi chala kenin joka okay min joka so tuk dan ka je to kon kamu Monday Monday chang ka kel ke chala chang and jul ka tung na chang and jul chang ka rode chala twist sorry Tuesday ang ulo mo chang ka raw okay Jordan was me to kon ke Wednesday na me a changka diok okay changka diok to kon ke mudodian chol konede Thursday chang good changka ngwan changka ngwan chale Thursday Didian to kon kamu ka Friday chang ka date tangwan Friday lai chale chang bakel chang ka bakel kwasame Saturday Michal kede de chole sabat ke chang longa chang ka baro do diena me de kono chole mu Sunday a chang adien a chang longa ba no tang was ni ko la na ro altin na me ala Monday la chal ke jala chang anyam bai chole chang ka kel chang ka ro chang ka diok chang ka ngwan chang ka di chang ka bakel chang ka baro lo sarai balangu bala chang longa la jen chang ka baro you know mo kan je ka Monday je lo jen chang adien jen chang ka kel you know Monday a chang ro dien bane so the tin chala ke day of the week ki weekdays okay ka tok English kana tong na Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday kiriti to go there under or the linga go there kan they are very important there under there kan anyok china right first second third fourth fifth sixth and when 7 so when 8 so when 9 so when 10 di gurjen ubran baka ngaja gwa okay all right Tim usually no yes red yellow green color ti diale bana ke jek ko gwa centeniam bu kon ga ngay konte gwa me bu kon chong gwa de mene no de mo ke on tot okay all right activity ni okay okay belel ka tong na okay find women goa
nijan. Okay? Kwa ni men gwa nijan. A yak. Ba. Okay? Ba loi. Sha tu con của del. Da ken dial. Ke lei dua. Okay, number 2 road. Okay? Dat lei mi la chieng đò rây rùa à del no bố ba ruam cha lunh đá râu ê phèle dek de. Okay. Aywa. Chana le lere kano. Ano na gur bele ro gur ko ngai ngwane. Okay. Chana eto. Faini men gwane jen. Kada ton. A yak ba loin sha del da kendial kaleidwa. Amendien la mo gwa. Ke mandien la mi je ko. Ke je le mandien. Diere jini ngo. Sha. Ngo mo kwa yen chaka je sha ngo. Sha. Adel. Okay, kati ko kien. Ramalan man la de mini to der. Ngo kwa ni chaka je mo lo del mini kwa. Mini la de. Oh, laser. Kaya. Laser bona. Kalun laser. Oje mo kwa ni sha. Okay. La rich. La ken. Mà lỡ mà quán đèn cái vô đèn thì có một quả cần cái lấy rong con cái đông chưa lấy được tầm đèn là muốn gì còn được cái cái go oje la gur ke kan tinen kon ka ti rawda to yakana luin ka le dua. Okay? Kan lisana chana ngejenin to korai ka kwile ni chen kan le tiken kan le dua. Yak le ngoka duar. Ba le ka le duar. Sha de le ngoka le chen. Da cha kulu kan dial ka le duar. Munyono de jigde ngo sha. Sha ajela ngo ajela jeko. Wana kare ode. Dach le mla chien dor re ro. A bo ba ruam sha luin da ro he telejigde. Dia togo. Kwani minga je. La chien re ro. Karo. Ka luin ka bo. Bo chien ru. Okay, ka ruam. Chien ka ru ka ro ne. Okay. Mene ben. la ken á li đaro li rau mana du hier sha mana la lui du dua Aywa. ram kana bo kay nim ci Okay. Dia sini ka shi wodi ne. Sanga je chabat bo shi wodi chien ne. Yin chien re ro. Ru ngi je. Ru ben ku je. Ru ku je. Ru ba gwa tek jent didi. Ala che chien chien. Oh man. Bo chien chien. Ram chien chien. Okay? To ko kendi ala tine especially mutual care lo nyen chien ne. Nyen chien rei jen chien ru bone. So ka de ti raw chien ye. Raw ka rek kan dial chien ne. Chien ka re ye. So jo me der gwano de kono ling
jan gwa dan bukon chong tin ka Thok Nath bi gur no bi listen ma bi jagwor ka chang do dien ko bang roi ni ba ka no gwa mun to ba na ba ka ngi ke je ka do bang gwa no de ran de tong no de janga